enjurezi etandikire kugwa shaha nkamwenda zihangwe nukwe kwijera umuyaga n'urubare kandi bisigire bihingwa nke bihimba n'intoke hamwe na n'amaju bisisikire abaturani bagira ngo utumurundo go kubanza bari kwikwa kw'ikigwerezeki bituru kubibantu megamente turebe twine butoro makagajezire tkoreki bantumwe abantu banje bino busasi buhango munonga intoke zigenzire tune cyo kuriya enzo zakumbagara bingi twineho kurara abwo kuba ejo nyingi zigenzere intoke zagenda emyani yasisikara za muhogo zasisikara mwe no mwizina ya government twino busasi buhango munonga abatura nibagira ngo bwahati tibine cyo kuteka amahega nukwe kushaba government na nabebembezo kubirukanjera tubona twinaho kurara twine cyo kurya tkoreki twafite obesteke chisteke myata turye ki amajuga agwa intoke zagwanura twemeriremo mwentu twine kiturate yabo kuba twine bwekoro bwona tushaba government igira kiya tutambikira y'abantu buntu tutakanaga abana abebembezi begomborezi bashira mu cyangeci nukwe kuhumuriza abatura kandi nibagira ngo nibaza kuhandika bona abashirwe kw'ikigwereze cyo kubarondera ubuyambi office ya prime minister konka office ya prime minister yetaka responding njire nutushaba bona abakubasa kutujororo obuyambi abantu buntu abakubasa kubasa abebitongore ebyo kuyamba abantu kutuyamba kukwatira abantu bitu nango muningo go mutano kubahereze cyo kurya amakuru agagasha kwa Juliet Charles Sima.